Kahito hakasingi baar ka pratarik unai weng araja ar puar kalalej ban khanra kansan ya kalenti ya kejat ha keting ron kalenti ban lej ledikin college hadien bakaliyo ya kejing ujor na kejing don jongki brew ki basong di kiat di kenja bat penchong er ru ya ki pai ba khamtam ya ki samla pule bat ki khana school la don langru ha ka nigasingi ki bor punya district bat ki pule kaseng ke kentu ya ki board district banbu da ki street light ban ki kor CCTV khanang bakum ki ni ki brew kenom note show ban shong ha ka te ka jaka habayo ban ya kren bat uwe ne kinong up jong ka control room ulai tho ba ki babon hi ki dei ki nong di kyat bat di kinja kat ba ki samla pule ki lai tho ba ka jingdon jong ki brew ki ba shong ha ka te ka jaka ka bo ye ki ha ka jingma ha ka ba ki lai tho ba ki jusiao bat pan thot ya ka jingya lenti jong ki wanted. No. So it's a lot of problem. What is the usual time? 9:50, 10 Night. From 9 from morning. up to And parking, all this parking, you know. And the boys are coming here. little risk for our girl. Na. The past from here. Night time also. This parking actually very Sabar. Oh, kan itu sabar. Kalau sabar, Sekali sabar, kami cakap ini. nyut. Dia kamu kuat kena dulu ni. Cakap This nyut unit, begini. the past unit here. But garbage, Girl, no? they have to. All those police brother are throwing garbage. The So we garbage. want actually the signboard to be installed here for maybe CCTV. I think we'll have to put one signboard here to instruct them, no? No parking and no sitting around here. Then, I got a complaint from this component. I don't know that guy. Through email. He hadn't been here. 24 hours. Yeah, 24 24 hours. hours. He complained about one else or something. It's all right. So specific instructions will be given. We will have our people to keep a count, keep a check. Since this is the only lane that connects to Medikin College, it is improper for. Oh, the school with the name of This was the school I was referring to. This was the school I was referring to. So we'll do that. Take note and we'll do the next. Jingwan kami isa ka jaka manta kani badan ako dailat ke tinrot kade hadin bangi ujor na kipat ba ki longkme ki longpa ki na balik pas ni ki ong ba kani tem gala de tem ka ba ki kato kani ki bomde ki parado prasnan ki pada se ki dan kato ngot ki bana ka kisah bener ki juni ki besi song ni kisah di kenja kisah di kenja berkisah di kiat kisah yang di sana yang karena konflik di nak konflik di kelas kentam kini ketika nanti kebanyak di kolej sebab ini pengingat kalian gojungi nimpak bersih anak gila dia kan lang bat kabor ke district administration tengil apa yang ni banila be gitu ki be song salat ni ke be nak be gitu pendek di sekitar pengingat kalian cumi nginum ailat you know ru do be mu jadi ru uban wan song hang ni bat sakawi ru lagi dia ba mentah kila impose ka 144 RPC hapo barokot ka silong agglomeration tengi sungkya ban ni 1 pe hiru ba kumno kila ban tada yu kasi ka tri kam ko 144 RPC balay kinong way kintre tade halar kata kanong din nilik check nilik back but mener nilalap hi kato kaningut na gibasyon to tengila be iki bat nila konturu ya ka district administration bat kan pulis banum sya ban bu parking hang ni like tang yi ki ba one school dan nota ka ban disperse na dum kunta dengila begini no giban kencana ki ba le if teasing nakalen ko ka seng kan ano ko disnang but nang ni sikmat ni labu ka jing maham yang mano ki badai hasina ki nongwe ki ba shong that la tang ne dan kam jam ki dei kin sa sak system ka seng badai kat badang don hi ke hitu ya ka bri new trap min pe yi bat nang ban khanglat ya kan ni ka jing sniu ka ba hapo ke jela ke jungi kamdon su ke jong ke jing song sok kantami kan kai tengin kalian jungi ngin jai pudien bat ngin airu de bateng e bateng ngin dang lat nang ne smat ba kidon ka jing lek nam kor nan ke jing song thala mentam ni la ye kran ba jong ni majestic ba runi ngila ong bye hang ni street light le ban biang te kila ong ru kerpa di ke hotel ski badan hang ni betin bo na ye ka CCTV nang ban i mano bayat mano ba rong nang bangin lap bat hang ni la turu ya ka kalian ka understand banyak kan penmen buat dan kuat ni jabok sabay
Kena kalian ka district administration ngin pek atau kana sini ada ngidang yo sisu ki komplain lingba ki ni la ne lingba ki kino ki komplain bawan sini ngin sen ki takung taan. Anti social element sih kita. So, sangat tahu. Kuki Nak dikenjar, kini ki nak dikenjar ni pihak ni kita hidup bidang lap dah. Dari kat ni ke parking pun pentut. Sangat tahu ya. Bantu kena parking ni. Bagi ni kejikan sebar petar. Kita asu am kini di kontrol. Jadi emergency affairs. Jadi ni time ki hang ni lah haban wan kali. Nak ni parking take time. Lah sempurna dah. Macam kami long yo wan operate nak yang kam up blok. Tak jadi. Kipor kan aja try gibun gibasong na. Ah, hang ni temlang oh dah. Mesti udan, mesti dan mir udan. Dan install di kana light. Aham junah ya dia.